hoe, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. Lagi kerja. Oke, tahu nggak sih kalau misalnya ada hitung baru? Ada apa tuh? Wan, bersama aja besar. Bersama itu apa? Bersama itu adalah tema bersama yang diadakan oleh keluarga Basi Besar. Kapan diadakannya? Diadakannya di Janto pada tanggal 23 sampai 27 Februari 2024. Jadi, event ini kita harus ikut ya. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, been here all along, so why can't you see? Kak, boleh nanya nggak? Boleh, nanya apa? Di camp sama ada kegiatan apa aja sih? Jadi, di Camp Sama ada kegiatan keagamaan. Yang kedua, ada sporting skill. Yang ketiga, ada kesehatan. Yang keempat, ada bela negara. Yang kelima, ada kalta paru. Yang keenam, ada seni budaya. Yang ketujuh, ada outbound. Ditanya apa lagi? Kira-kira di camp sama nanti ada lomba apa aja ya? Ini lombanya. Ada lomba best promotion. Itu mempromosikan Camp Sama 2024 di platform media sosial. Kedua, ada lomba Scout Adventure. Ketiga, ada lomba masak praktik. Yang keempat, ada lomba games. Dan juga loh lomba ranking 1 dan masih banyak lagi lomba-lomba lainnya. Yuk ikut keseruan Camp Sama tahun ini. Selamat ramaikan